Mayam Kurumzari adon Impact News nei Raj Nongthongbam aspiring candidates ta mayam utram nokchari lakaduriba taramba thuisuba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda mireb oigadaba natraga mireb oige haiduna aspiring candidate amoina thululiba tongan ba candidates sing adubu sakhang nabagi at the same time hairiba candidates sing adugi makogi vision amadi agenda sing kari no haibadu miyam da thamhaunabagi tanja laujaba adum laba program ni aspiring candidates aduga ngasigi aspiring candidates ki addition asita lengsen ro lebiriba aspiring candidate asina none other than kogi Moirang Assembly constituency degi BJP gi aspiring candidate am oibiriba kogi oja Pukrem SARATCHANDRA retired IS ni hamta doja SARATCHANDRA Butramnok Cheri welcome to the show appreciate your joining. Thank you very much. Ado oja mamangi 2012 ki tara suba Manipur Legislative Assembly hetare oja adudasu akoi mirep am oina thopi kiba madudana कोई NCP की कैंडिडेट होने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की थोपी की बात तो वो हंदकती नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी टू मखाताना एस्पायर तो भी मोहता BJP तो उन्हें एस्पायर तोरनी है बगी ओजागी दिशा नमल लाख पसीदा कोई ये क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन होना why BJP है बदल में दिले रहे मधु कर्माई को मिलने जा BJP सी एक कोई के डेस्टिनी एक कोई लाइबक लेप के लाइबक सिगी अमसुंग एक कोई इरमदम मणिपुर की फ्यूचर सी यंग पमतमदा अखोना थेंगनरिबा स्ट्रगल तौरिबा प्रॉब्लम मैम सी येंगेरगा प्रेजेंट गवर्नमेंट सिगी मखादा प्रजाना वारिबा मैम सी उरेरगा देन अगेन अक्रॉस द नेशन लाइबा पॉलिटिकल सिचुएशन सी इवॉल्व तौरिबसे अहोंग ब्लाक पसिदा अखोइदा पीरिबा होप से अखोइगे लाकदोरिबा तुंगी मिरोल गी खल्लेर कांदा BJP सिना अखोइदा मदुगी अपॉर्चुनिटी लेबा के सेवा तौबगी मधुगी opportunity to PVC की party से होएगनी and again BJP से it stands for change and free from corruption है बम कोई agenda में कक लेवे से and this is very critical कोई decision making से okay corruption free होए society में मणिपुर में इंडिया में प्रोग्राम होना बता BJP की हम चाहो vision ले है बने तो बुझा बतांग चाहिए था कितंग public ता है ता रहना क्वेश्चन नंबर लेके तो उसी उजाना हान NCP की कैंडिडेट नंबर मनी ना NCP तो सो उजाना ट्रस्ट थाजा बा मगलो रहना हारी बा पार्टी से तो याव भी रखा कंटेस्ट तो वो ओबिरा मनी मांग दसु अतो वो हंदकती BJP से ना कोई मणिपुर की फ्यूचर नहीं मणिपुर की डेवलपमेंट की अमत तंगारो पार्टी में ओगदब नहीं है बगी वखल से चाउना उजादा लेबी अहोंग बम लाक पीरी से NCP दा मधुमक लैत्रबरा होजक्ति BJP से सेंटर दा पाइबदुना मणिपुर सु हाइदी सेंटर दा लरिबा पार्टी दो स्टेट तो दा लैत्रगदी डेवलपमेंट दा अतै फ्रंट मयाम दा खितंग हाइदी मांगजन थाना चटपंगम दी हाइना बम मयाम की वखलोन सु लेनबनिना मधुगी वखलोन दुदा BJP से ना मणिपुर की फ्यूचर ओइनी है बगी वखन दो विद NCP why not NCP have NCP पत्ते है बनते but NCP as on that लैरिबा फिबम सिदा यामना vibrant होइबा national political party में ओइद्रे हजिक लागपता रबोर्दी either government के ruling party ओइगेरा और opposition ओइगेरा यामना constructive opposition अमा पीबंगंबा party और नत्रगा good governance पोरपयाबा party सिगी लंबी सियंग कोमतमदा एखोई NCP नदी मदुगी रोल दो परफॉर्म तो बंगमरोय हैबा सिगी वाकल सिने that conviction ने party as such फत्ते है बनते okay अतो जा कोई लाइबा कैंडिडेट मैम से ओजादी अनो बुदनते ममांग दगी कंटेस्ट तो बिरबा फाइट तो बिरबा ओजानी मर मदन ओजागी याम चावबा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दुम लेबिरम बयाय ओजागी विजन है तारे ओजागी एजेंडा मिखल सि थंगना बगी मयाम सु लेबिरम बनी ममांग सु लेबिरम बनी हुजिक दुम लेबुंगे अदबो हौजिक लाकतुरिबा हाइदी चही मतुंदगी मतुंगिना लाकतुरिबा 2017 की मिखल सिददी ओजागी विजन नत्रगी एजेंडा केंद्र की दमकता नत्रगा लेबाक सिगे दमकता करी करी दिले भी आई ना मंग मखक मंगी मंगी बमंग से is not a dream while sleeping तुमगा मंग बमंग से मंग फाउन दे so my basic understanding is आई कोई dream से materialize तो उसे ना है तार बॉडी मंग फाउन हन से ना है तार बॉडी we have to remain awake okay कोई मिट पांग अगले बताए खन बताए अदन आइना पामिबा पोर्ट सिदी करिनो है वो मंग द थमिबा only philosophy से my nation first okay अतै अमत्ता एगी ममांग द थंबे यादे एगी एजेंडा सिदा प्रायोरिटी एजेंडा से एगी philosophy से my nation first ने मधु तौनबा होनबा मतमदा एना मंगिबा मंगदे someday अखोई गी ngasi यामना वारबा इरांगना थल्लबा अदुगा चाउखटपगी खोंथांगदसु सोरथौरबा मणिपुर से अदुगी मतम से ओइदना दुम सांगना लेबि यारोय अदुना sometime someday अखोई गी मीसिंग से
mang si mga kanda mang phau na ba makhoi se nong badi kan no honara kanda Manipur si yam progressive oi ba yam chawkot pa amasung santi leiba leba ama porok pa ngamgani for that madigi damak tai khoina tawgudaba tabak agenda khara di set to batai marudai khoina pami si ai khoi gi party khangde government khangde any stakeholder for that matter aina pamjaba si ai khoi respect for human lives masi mioi bagi punsibu mioi bagi izzat mioi bagi freedom mioi bagi sense of security se masi ai khoi promote to batai adudi ai khoi madugi respect to thamdragadi ai khoi sense of alienation hai tare frustration mayam sin ai khoi society itself se damage to ngai oi then again good governance si yamna critical oi adugi potu lakpa matamda madudi that good governance to the karida based togun haibu equality amaga amaga khenaba leitaba masung ain gi shasan ohenba rule of law na khoi yam tuina hainari se madu porak pataba aduga mana we have to raise the voice of the silent majority amna koi society si da under America gi election da Trump ki winning chance enhanced to krise silent majority but they were watching aduga makhoina magi voice si yamna loud na they have exercised their franchise adna this silent majority gi voice se law khong to have nataba so they have to raise their voice against injustice and discrimination masi Manipur gumba or other third world countries they amna common weba mayamna di pamdaba anti social weba anti national weba sumba mayam amakak levse practices sidagi akoi masi face to no bo hono bataiba aduga ai koi praja se corruption haibisi gi morass sidagi akoi free ohen batabane nothing koi di makoi se like bonded labor trap to rokan da thamganeba and that is what is happening in Manipur ador body Manipur se transform to batai hongdok patai into a peaceful and a progressive Manipur ama ohen batai aduna ngasai moirang gi hapet palambani since aina moirang kendra gi port se yam sang na haidana because as I said my nation is first haid so my nation first have a philosophy is a guide to bunina yamna parochial oiba small oiba port tai yam hena sangsinde but still aina khanjabasi in case opportunity comes to me ai khoi moirang si among the 60 assembly segments in Manipur Moirang can be made a model assembly constituency okay model assembly constituency ma when be yana bagi dream pau pau jada le happen ya no jadu ka Manipur gi oina su yam chaw ba tongan makal gi vision sing le ri to hari ba vision sing hai taro ja ujana pambiri ba maru ina corruption free society ma lakpa adigi respect for humanity human life ma am leba aro respect for humanity na human life ki matang da yang targati ko gi yam chaw ba ko gi human rights violate tawri ba law ama ha tare draconian law ma am so hainari ba ko gi apps pass Manipur do so exist tawri masi ma ekta ko iche Sharmila na su chahi taratrong mo hai tare masi kongjang changchen le re adu handakti finally masi kongjang khatna yaroi madana ko political ki tools in araga mikhal lepna phare haiduna iche masamak su political party anu wom se am thopi rei so matang dadi iche gi wakal go jai wakal so hapit manugum dawe adu ojana BJP dagi ne thole je adu iche taman bi iche gi prajan political party m thokre manam matang khaga budi yauri adu apspa gum masi karam na political le koina masi repeal to honba natraga koi Manipur dagi masi withdraw to honba yani han confuse aikoina sum khanarap ko matam sida critical issue kharau aikoina armed forces special power ek ek matang si toba kanda aikoi si aikoi gi little confusion dona toba matang de discourse ka si toba sei na sum thena je that's my feeling madugi for example why afespa masi geopolitical and historical reasons kadalei hajen ba ko madu sang na explain to dana armed forces special power ek haibu port si Manipur khakta gi natre it applies somewhere as well asigi port si lakpa kan si da what is precondition and more critical he namaru oriba port am khakti aikoi na mun leba ki shasan to godoriba leba ki seva to godoriba or any activist masigi port si lakpa kan da aikoi na focal point am khakta converse to ragadi punsil lagadi yam kanagani that focal point I understanding dadi ngasai progress and peace series okay progress and peace progress and peace level kanda
and automatically it's ghost. Absolutely. Armed Forces Special Power Act se Manipur dagi dum disappear to gine. Lejaba targa su masam thanda magi It has no relevance. relevance le roi Manipur. magi shakti du putok pang amroi. Right. Adar masam thanda abrut tau jagi beta Exactly. Okay, yam ngajo ja. Adu atop no jana corruption gi wapun su thambiri. Adu corruption ka mari lena haipata re handak BJP gi yam chawa master stroke nen haina riba. Adu ga kogi black money da black economy da surgical strike nes haina riba kogi demonetization of 500 rupees 500 and 1000 notes currency se masi demonetize to basina corruption si natraga maru ina kogi black money si masi lakshan gani haibani uja adu hojik lai riba lakshan abu hana bada thohal liba chaos haigatra prajada wariba masi matam kharagi matung dadi farni su adum thajab di piri thajab je pini bina awab je jalak padagi tonga tonga mechanism suga menas khoda ki oiba semaga habe sapana bu hona biri matang saisi da handaki demonetization se mayam nasu opposition maruna masi modification ni ka so haina busan jawno re modi gi against sakata poni hare maram dona manipur gomba atopa state manga da hojik mekhal pangtok tangi ngai no le re tanja sida demonetization na maram oiduna BJP gi against sakhi bagi macha khara legedra hai bagi mami su khargardi ta ba horgli kari havni hoja Leifam thokte yamna temporary oiba phase ma kakni ado demonetization gi against the opposition na su amat leite it's a question of certain hits hits kara leiba implementation da here and there da timely oi fatta ba pot unprepared on khara toru bra kholu bra haibagi potune without explaining in many terms aina hygienic badi India gi freedom movement yam sang na struggle toru ba matung da Mahatma Gandhi the most powerful man without arms mana magi satyagraha non-violence ki movement si sangsil lakpa matam da magi apamba si da satra sing da angang sing da freedom movement ta yahol lakanda school college dagi moi select ma tu on ba pam ki de but some point of time mana khale the British power ka asigi government sina tadre they are not listening maybe ai koi na tori besi ina force leitra male or na traga mo koi na ki dra male to other about the time has come civil society yawbasida angang sing si they have to sacrifice at least for a year hydra you come out school de thol o college de thol o ai koi gi imalai bak sep to busine hen pai hebesi Mahatma Gandhi na appeal to bakanda satra sing se school college de gi thador aga imalai bak ki freedom gi damak the movement to the yahon ke appeal to ke mana and that's the ai koi na pamjari ba parallel ma kai na draw to gen hona jare ise for a greater cause amagi maram di black money gi terrorist ki makutta lere wo harasu aduga smugglers ingi makutta lere harasu corrupt political persons ki makutta lere mafum da lere harasu business tycoons ki manakta lere haragasu money not in circulation in any case very dangerous thing very dangerous weapon ne anywhere moina masi upset to na ba entire system si destroy to banga me ba black money na adugi pot tu ni greatest challenge ma khak madu face to no puka hondarak pagi pot khak ne ba so therefore it's a very very temporary suffering am khak ne ba so it may last till 30 December that is why Modi said 50 days suffering to bada for a greater cause and now the result is already coming okay result lakpa ho raha to boda koi Manipur gumba mayamna su tum yamna corrupted oire haina khangna ba koi open white secret se masi white secret oiba taraga su mayamna in front of the camera in public hai ta public domain dari kanam ta accept tawde ai corrupted oiba mini natra ai corruption da involved tawi ai selfie ru ina ta lauru hepse kanam ta accept tawde adum ba society amasida hojik manipuri oina akogi black money hai gadra natraga sum bakogi corrupted money sing mayam se sum mayam si frozen economy ona len khambi bran natraga now it is in movement kari having hoja andaki demonetization ki process yeah partially akogi currency de yaureba British people are very wise okay Britishers ina moigi water masigi coin heram de currency heram money in terms of current interpretation torkadam electric current gumna in case money is in a flow to the yaudragadi money which is not circulated in the market okay or which is not coming through the banking system adu or the money is that money for example money in your pocket or in my wallet it has no meaning the moment you start transaction
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯋꯥꯏ ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯏꯠ ꯍꯦꯁ ꯇꯨ ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯀꯔꯦꯟಟ್ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯃꯅꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯃꯦꯖꯔꯁꯤ ꯑꯋꯥ ꯁꯐꯔꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯐꯨꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯠ like akoina hairiba unity in diversity vice versa asi jamna fajaba human experiment maneba mizoram da toba kansida civil society na lobu yaba initiative se in case we have certain problems in the formal system adu orbor di masi kari tokta ge now we convert trust into money mutual trust between you and me aina thajara board di magi product sing se mana yon go report sing si get that price tag hapa ka da pareng leng ga thame okay oja do break ta chase dringa oja da sigi yam relevant oy ko samtang hange ko ja han ki demonetization ki process ina manipur da lejar ma frozen economy me am frozen money me am se currently currency do onthore chen ba hore in movement le re have ni na han ki lakat ruba mikhal sida kaya yam na have tare mikhal se free and fair mikhal oy bangam ni natraga sel gi involvement si yam na leiroi hena phaba fairer election amo winning can be election gi the certainly is a positive impact leni but still hana leriba congress ki government and congress party gi se without any malice aina aikoi gi impression se praja gi impression chuni ado election mamang da recruiting 12,000 people when state does not have money state की revenue से deficit ने बलेरी से को state की budget से deficit budget ने अदुना था मदा होजिक सी लुपा crore चाहुंगा कुंतरेट cross तो वेना है अदु अर्ग दिंग साइ 12,000 people हाप्से लगा दी another 24 crore monthly हाप्से लगवा कांडा state government से ना more than 4,000 crore a year salary पी बदा चलक का दो यार तो असुम पोर्ट से लगवा कांडा मोना corrupt practice से तो से लग पे सिना लोगसिन ग्रीबो पैसा में हमसे assuming that they have taken a lot of money from as many as 14,000 people or 12,000 people. Adu orbor di madu sijin nanaba honakpa kan sidang sagi demonetization sina makoy freeze torakanda thamakpa kan do. So therefore they are now burning money. Madam di December 30 pausi lady bani hayadana all note 500 1,000 sida they are burning these notes. Burning in the sense circulating it in an illegitimate way, distributing it to the people. Adu still aduna takpadi it's going to be because 2 months from hence at the thani wali election day. The other word the test of money does not last. Suppose I give you 10,000 rupees today. The moment you buy things, everything exhausted, then it doesn't take a day to last. So aduna money ki test se yam to na receipt to weba my test monkey. So therefore next 2 months when you enjoy ba paisa se ki relevance later ba candidate then it will have positive impact on elections. Okay, Mikhal the yam chauba positive impact am lakani have ni madu di election maya yora kana hena tesena khangani tasena masi positive impact lakadori bra natraga mayam na so haina ba koi Mikhal ga mari lene ba simpam sidi mikham le hodi mere oigadori ba Mikhal da saru yagadru mayam sena already masi actions tawraga bora da already thamna khare have su lai marmaduna masi kyam phajaba positive oiba natraga fair election oigadru have du di wait and watch to batari on the nobren tloje break ki matung da ojaga sanaga da wari mayam da jari break ti am thonjar ke impact news pe mengta lebi beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Housing Manipur ga ayam school sing exam sing loina khrabani na adong ge HI su sing dikari hona biri lamdam masi ke horok lebangang sing ge damakta Manipur ta ahan ba oina khongnang academy chingmai rong na sinduna lagliba December 15 dagi kunmathoi fawba mega winter camp ama masi complex kerau da pangtok lagani adong yangang sing internal quality ama skill sing be expose to ngamna ba sinjari ba akhan na winter camp masi da soidana saru yahan biu camp masi da day camp ama di overnight camp haiduna package anisu thamjari so hurry contact now. Welcome back at the aspiring candidates ni aduga ngasigi aspiring candidates ki aspiring candidate na Moirang Assembly constituency degi BJP gi aspiring candidate oibiri ba ko yoja Pukrem SARATCHANDRA retired IS ni yoja
matang se moirang ga kitang ori lena badang jara ki atoppa assembly constituency sing de koi BJP se haitare koi gi selling like a hot cake haitare mayam se loina mo aspiring mayam se aspirant mayam tholok haitare ki BJP gi damakta mapan tholok tara mathe tholok ga train thoi thok po yauri adu bo moirang assembly constituency gi damakta di oja khatana BJP gi hoji phawgi aspiring candidate oibibra atoppa su aspiring mayam lebi bijal khwa tawjana Hajik Paugi did Aikoigi Marangi Assembly segment Sida Atopa BJP aspiring candidate Lakte. So I am the sole aspiring candidate. Okay, I don't know ticket from which say them almost 100% them like right. Okay. Ya no je ado akoi moirang assembly constituency gi wena jeng matam da constituency gi wena di masi kada ojana sa habi kheba koi model constituency ama phawgi level ta bukhat pa ya bagi mong da capacity capability loi leiba adugum laba constituency ma jata query madusu yohon bina bagi vision ojar su lebiri adu hoji phawgi wena di masi karamba stature da leibi khan bi oja masi krai of situation da improve tawre karam area da hen improvement ge mathau tari kari mo ojana lamdam sigi MLA natraga minister or pa taragadi karam area da hen focus pibi ne khan bi improvement ki was one liner or in explain to batar bordi the human potential se okay mi ge capability magi capacity se hojikti yam phajana lere so I call it human capital masi capital se properly invest to bisini yam important to erisi unfortunately hojiki last 15 years under the Congress rule masi ge leirakpa matam sida they have failed my state and my assembly constituency. Adugi example I pige. Center na yamna lumna lorakanda Manipur gi tourism gi potential si yengerga. Tourist circuit ki damakta mega project me amukha paikhat pigi manungda one particular project marangda aikoi gi INA gi memorial gi mega project kaidana 12 crore 38 lakhs ki madugi paisa si sanction tore. I am giving just one example only because of time limitation. Madigi porsi aikoina warrant tawi. Akoi implementation gi stage si lakpa kanda soire have say we have pointed out to the government. Adugi si tadana yamna clandestine way da hasap tora kanda anything pangtong da toksela kanda today Moirangi the Leriba International Tourist Center riba INA Memorial Complex ki amasung Moirang Kanglagi complex si the semiba mega project as a suyam expensive port as it has failed. Okay. Hadik tar kandaleri. Aduna masugumba tori basina marga. This is one example. Water supply gi scheme Bharat Sarkar na more than 17 crores. 24/7 ising pinana by the entire Moirang Assembly constituency and the nearby places. Pinana by the Pirakpapoto, now it has totally failed. I go give Moirangi Ladiba hospital services, medical services is so critical in our life. Asigi Portsi, Hana District Rural Hospital, gi Sep Thakta, Walk Torumbagidi, today it is community health center. Pixel Halakanda, Thamgrakanda, without having adequate facilities. Tarakandale. We have water sports complex. Facility God is very kind. I go give Moirang the correct unique model when be Yanina Harisigi certain factors. Moirang Manipurgi culture, Manipurgi itihas, Masi Moirang si cradle in Hainaribani. Aduna Masigi Zagasida, think about Kambathoibi. Then Moirang Parba. Sumba Leriba Mayam Silaina, nothing has been done about preservation of and promotion of culture or heritage sites. Masagi si heritage site ning asagi manghaliba policy. Water sports ki leriba policy developed to de. Loktak ki mapanda leba any area, particularly Moirang is part of Loktak ecosystem. Wetland sigi hek pariyang sida pulap leriba ni. Sigi leriba policy da in case aikoina promote to birabor the farming sector alone. Government ki job ta legraba mi sidi routine life ta magi life se prime of their life se mangi creativity and magi capital human inga saijeri do resource si tap to hosena haibatar bor de asumba yamna rewarding oiba venture sing sida makoi sing sigi incentive period kanda credit facility period kanda skill development focus store kanda lebatar bor de masida toro not less than 2500 poor families
in farming sector alone moi si yamna progressive oiba farmer oihan bi yaneba then again moirang da leiba nupi singi potential se we have two segments even within the women group kara amana skilled artisan oina leiba makoina semiba embroidery gi work toriba kholiba mayam se everything is now being sold in the Impal market. The consumers are here. There is no dearth of market. So adugi ports ida again without any incentive. Nupi not less than 1,500 at Moirang municipal area alone. Then again women vendors leriba mayam se market the exist toriba like Impal. Makoi sida leriba moyam se the petty business torara kanda lalol itik tawzeriba missing sida they do not have credit access. In case we were able to, the 3,000 women artisans and then traders, microfinancing facility, skill development, training, incentives, then Moirang could have been transformed. So Moirang is unique. You have Loktak, you have Sendra Tourist Home, you have INA Memorial Complex, Ibudau Thangjing, and then the entire cultural heritage site mayam sida okay tawriba pot mayam se aduna then Kaibul Lamjao Loktak Lake so everything is there and which other assembly segment the labingam there so therefore aikoi ge governance ina pajana yamna priority se properly set to batar wordi so priority set to basine yam important orise ngasi gi leriba planning process se di it is all about making a Garlian number same Dumaina Amanung Layim Hapsilaka, Amanung Layim Hapsilakan. Suppose 60 MLAs, or out of which 42 or 48 say ruling party the Yaure. Aina si Hapsin view, Amanong si Hapsin view, a cinema appeasement policy that American. All right, MLA couldn't get Ning Batuna by the scheme mayam project mayam Hapsil Laharagadi, then the result is nil. Okay, Yam Noja, Matam Sula selector in Ozada. Aroy question nama yam tiana lakchar ga hatare ko aduga ozagi message ta lakchage aroy question ai ne su yam khangjaning ba public na su soidana khangam gone hane khanjai akoi hana akoi gi administrative service ta leram sing natraga police service ta leram mayam ma haita officer level leram mayam si DGP oramba SP oramba mayam handa maruina BJP dagi aspiring candidate oine thokbi rei oja su administrative service ta lebata gi mama gi mikhal di hatare mikhal da yaw bharo hojik si odum mikhal da lebiri koi sumaina koi gi service ta leram bata gi hatare administrative service na police ki service ta leram basi dagi leram basi na koi public service haita public da koi na tawning gi mayam si tawbang am da bazala madu gi damta politics se sang basi mathau adumak ta bazala koi miyam gi damta thabak tawge hatar ga di politics ta sang drabati su am ya drabazala kari havini oja politics se khoi gi leiriba India gi democracy amasung politics da di ai koi welfare state ama oiba kanda masigi steering se kanana pura kanda satpage bu politician sing na towi aduga bureaucracy si today in Manipur bureaucracy gi relevance se hanthaki badona towi makoi si influence torakanda like spineless people admain tawdana makoi si phamu lepugi phibam sida sum thamak ozana habne spineless habne phamu lepu tawle habne masi puppet one sine puppet one sine badona sit tawgi ba port sida then again aikoina yam hena madugi leiriba by profession dona toraga politician where aba missing do replace to ge havigi wat thoin nate it's a question of adding variety taste flavor ma hapchin basu yai ning thore lama ka kaina historical kanwa ma khak ta thengna matam de it was perhaps Birbal's time emperor Akbar gi sitaw matam da mangkama khakna la kanda magi royal court sid lerami ba mayam singa da aisu change haidana masi lak matam da person gatekeepers in no it's already full now what the hen ba minister me am dona phamba kanda lekre cabinet sida nang sang ba yaro hai kanda mana mangonda thari si sangong glass athan ba makak pisil akana khohi hani gi khohi athan ba pisil akana mathak tu da flower makak tol akana thajile emperor daung ta di pbu hadna pana pora kana yeng matam da the meaning is noi me am si pick thalabani glass se minister ngaktana thalle di hai still my coming there ai gi lei sina mathak ta tongba kanda nangi honey se displace tok de it adds flavor asi gi pot sine khoina pam okay khohi da lei sigi flavor di phazaba flavor hape mahau hapsan batana tana madugi phazaba masu hena phazali havani am noje ado aroi bano ja khogi moirang assembly constituency gi
कोई इलेक्टर मैम से द वोटर मैम से द मियाम से द हतारे जनरल मैसेज अमखा ओजागी साइतगी खाइबि निंग बलगे हाइबियो अइना sai thaja jari bese ai khoi gi philosophy se na haje khri do my nation first my state first my people first adu report se la abani na hojikti the judgment lorka doris di this election 2017 gi se masidi different election ni masida ai khoi si now or never haiba hojik ohela sira natraga na ai khoi sungoi oidana lehora sira haiba situation ma khak face tawre praja singna अदुबो डेमोक्रेसी दी प्रजा की शक्ति दा डिपेंड तौबनी अदुना प्रजा इकोइदना अइना जजमेंट पास तोरमदाइदा अइंगोंदा अरानबा तोरकप कांदा अइकोइगी करप्शन तोरकप कांदा अइकोइना पेंदबा मयाम अमा लेरिबा पोटसे अइंगोंदा अपॉर्चुनिटी पीबा मोमेंट अदुददी नंगी पोजीशन से होंगा कांदा नंगना जज तौगदोरी जज तौबगी मोमेंट अदु लाकप कांदा लेरिबा कैंडिडेट सिंग दो अइकोइ इंग्लिश की लोंदा इलेक्शन हाइबनी मिखलनी मैतेलोंदा हारगना अफबा मी खल्लगा प्रजा की शक्ति दु चुमना सिनरकांदा अइकोइ प्रजा की ओइबा अदुगुंबा तसेंगबा पीपल्स गवर्नमेंट अमख पोरकपदो ओइरबोर्डिंग असाइगी खेनबा लेतबा रूल ऑफ लॉ आइन शासन तौबा अमसुंग इनइक्वालिटी लेतबा भारत के संविधान दा यावरिबा असाइगी प्रेम्बल दा हापिबा कोइना पामिबा पोटो जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी हाइरिबा सिगी एजेंडा से मसी कोइन इंप्लीमेंट तबो nganguni my best wishes to my people. Okay, yan moise ozagi wakhalon yamna phajana marik chumna public sing da su thambire public su soina understand to tawramagani tawgani haibagi thaja bo sigel na ngasigi aspiring candidates ki tharamse matang saidal sun jargia to ngasigi tharamse de ozana leng direct tharamse pu thawai happy khiba hena mapung phan bikhe damakta ozabu amukana thaga chaba phone tokse Tagatsari. masini ngasigi aspiring candidates ki tharam ngasigi edition se karam to bi khode khan bir pu yagani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback thabir pyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Rundum signing off. Kurumjari.